Mwambĩrĩrio wa gĩkundi gĩa gũkĩria arũme nĩkĩo maendeleo ya wanaume mawe Daktari Steve Maure na tarirĩte wega bwa antũ arũme gũtarana gũtĩwa kinya barĩ banini kenda bomba gũchĩtithia bwega na kinya gũtuĩka itugi bia njambo bwigĩkene kĩrĩ mwambũre za kũrũgũria gĩkundi gĩkĩaja kaunti-inĩ Meru. Mwambũre zĩrĩa jakarĩkĩrĩte ntere cia mweri 3 arĩa kĩathone gĩkĩ batarirĩte wega bwa mũtũ mũrũme kwewa gĩtĩo na kinya kwigĩkwa kenda mũthiene atigatuĩke nkingo ĩndĩ kĩongo taũra gũtuĩre na kũbatere. Mawe ni kundi kia maendeleo ya wanaume kana Mawe Meru chapter kitongeretwe ni mukarĩte wo na uranowe mwambĩrĩria wa ikundi ki Dr. Steve Maure. Mawe baraba utirimanite bare antu arume kurura kiama ki nteresia mairi 3 gĩcione kia ubunge kia Igembe Central moroto ywayu Roswa Ntaira ya kuonokia mwana wa Mweye kukimenyekana muno mwana wa Mweye nethiritwa itayanirwa bunene metho yonthe yethirwa yakerekerwa kiri mwana wa Mwari kataura katute arume twaranirie tonara roi rwatere mwera ne onto itoronere kana kaeye ikakuthangiko muno kumarira kateyanenerwe kumarira manto ya 1980s thirikari ebwithirie policy nyingi cio support mwana Mwari batia kana kaeye kwatuika ntura cietu thutuinya tutena ari ba inthaka cietu kura onto ari bondi bendelere barita bakaetanya na uome batucoka yu nthaka cietu ciatiwa na uti muntu kureta program yombo support thaka kenda thaka ciukira kou twiyite turi arume kwari mantu ya maingi mbere ni kwagigisha kana kaeye kuma raka ciarwa mwanka ukakura tukaririo ukuro bwako utubwite kwethia kuma reka kura reka tanwa na ukagathoma na reka kaurana na ukagaria mucioko tukeria gwita ko jane yonthe. Number 2 tukethura tukera cinarume no ntarume bationa kuntu kwa kwaria na bangi indi tuketha tukeya forum arume kwaraniria bangi kenda utikario inyeli wengo watu pressure na stress na onto itomato kidogo tukuinyite no tukumearume bangi no gotethie ka bangi no bakona thina yeu boya thatu tukethura tukulwela cia ura mwana omweya gukurua nture neto na ndene miru eto kenda twakikisha mweya tukuruo muthaka no onto kibaibo na kimila mweye ka muthaka ka anto murume no withira ari kiongozi kia mucie na no kiongo tenkingo na barume pa Meru ibombe tocoka nyuma nonto batikuona guidance batikuona obonelia njira na njira ibukuona na barume baba kunywa bangi paka thukwe drugs na baka choka nyuma na baina ume ko ne jukumu yetu turi Mawe uchokia ruwe mwerene tukire kana kaiji kana ntumurume kure atu tichoka mantura yara yonde ko yara tukone tiya mea yara ya pitroni wakati ko yamwe tichokera yariko yau lakini tukire kana kaiji kana ntumurume mbere ikithomo kenda tumwikire tumwikira power are bare thoma urakinya bakeya bakorunda kajoko no tutongo boke twabure kuno bareta miongo ronda kara tuite atwire are bange miongo no tutelachi mari beto boyo kuno ora baita no bakoya bange njaluo ikamba ikuene bakeya na bokono na botire no tute muntu wa kuthiata achori wariko ngwitikanire kabisa na babwe Mawe na ndere 100% demo ndalitata geko support ndremo youth na mbete youth bange bonde to support mwana Mweye ole luboyo werwe akiaria Profesa Gitilena Ituli uro karimweni wa ite musemanio ne yu na inyelete orito boko thiatira kana kakayeye arawite kwina itumi kia usokira untwire na kuritana mwana wa Mweye urabatirio kura akieya wa iteo nikenda omba waka mucie na kinyithia magenda itaga umanjivi akinyithia karibu 10 aita 14 agatherugua achogenda atano gaithua kwe onda ndegete ndemeibo thomere about the fire men are made through fire okay monkey kenda barume boya nende botu bwithitie turo concentrate na bare we have created 2 women basically twakoni vati arume bonde tobethia mbi no twakwevelania na kuthiata kaucha ira yetu no mwanga tuchokere kaucha no tutemenya kwithira we na imbalance no mwanga tumbalance withira we muju na ntomurume awite kirinto murume wale tukulukia kaka
kana karari karaura. Kiripotera Weru Weekend kumembe Bita wa Marion Karugi wa Kinyua.